Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigeria Ensoko TV nigora sechinga kya semesa yama yakuru Ensoko chinsa isato asebo tukobo igabwiri tukiriga lijuma chitariki ni isato chumutinyo gatano na kabiro mwaka w'ekirubere 2025 na monchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaya bakombo atasakuru se studio kabere gochya kwanekya amalyo gine chibi chango gochirara senchirengia togosabiro karanso ikovenento kurbono wika omwira sengenchama yakuru Ensoko chinsa isato achakira bona. Karibu sana mwancho murigeria bono nigo tugochaka na roboti rokubwatia ase abarai berombe yalinda mwananchi nigo litkoria lero banyara guikirana ensemo ya Mosocho bakorogwa no Senator Edwin Sifuna mugavana wa county ya Siaya James Orengo hamwe no mugavana Humuranga Irungu Kang'ata uyo koria ekerogo kyo obarai bwensi ya Kenya CJ Maraga nigo bono nagatia babwatani babajumbe berombe yo barokandire koenekia koraga ekiara eserikali ya bono ase ogotaikirania obokorari bore obya umuyogoyo nigo rengete kubakonya ebyombe bya abangina ababura kawetania emerongo 53 kubwatikana emerongo 53 kurwase county yo nigo chinga kyecho boigo banyarire ko basobwa mukorie ira yo gucha kumurusia abisi umurai bwense William Ruto na nigo bona barayabo bayenekire kugikeria obukurumi no kubwato no guito kwegati y'abananchi ne eserikali murikito Petuel Machini na Mange. Nasumaiga bwerombe y'ababwatani balinda mwananchi bogochangire byombe by'abatakanwa 53 ya Mosocho bunge kitutu cha South County ya Kisii oyo ariganirie no muchumbe bwenseme yo Moscanthon Kibagendi momanye te bunankinete momanye tobo kongunkinerete na kie kikiagerete nkabarangeri gochaga ntware konyara kurangerie byombe byonse ngateba tochore byombe 80 women groups tobirentamo korukere ward elinde abangina baito banyare konyora gento geke barati kogendererie biasara byabo mbiyana akorete abari banyara gwikirana enseme yo bakurawa no Senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna mugavana bwe county ya Siaya James Orengo mugavana bwe county ya Muranga Irungu Kang'ata oyo kuriye kirokyo baraibwense omona chebi no manno mukoro David Maraga abachumbe berombe yo na baraibanda banke abwasinkwana ya basobwamo badireira kubwatana eriko bomraibwense William Ruto bochorio banene bore bosio. Sisi wanalinda mwananchi hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Munanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake alafu tukute ati Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii haitawezekana. Huyo Matiang'i tutamtafuta, tukae chini tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa. Hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi lakini tutashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda lakini watashinda saa 8. Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo iishe saa 12 asubuhi. Hivyo nataka tufanye kazi pamoja, tufanye kazi na wale ambao wanataka katiba yetu iheshimiwe, mali yetu iheshimiwe, watoto wetu wachungwe. Na mimi nataka kuambia William Ruto, it doesn't matter what you do. It doesn't matter what we do. We will remain focused, we will remain visionary,
We have an agenda and we will send you home. Na hiyo ni linda mwananchi. Hapo sawa? Ndiposa wa Kenya tunamuomba tushikilie linda mwananchi ambayo kazi yake ni kushikilia wa Kenya. Chinga kichecho ni gabari yabo bagikire bikora by'abantu kubwatwa na goitwa. Ruto alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga. Na Raila akasema usiue watu, usiue vijana. Ruto anaua vijana maui. Sisi wanalinda mwananchi tunaamini maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Sasa uliona Ruto anaenda kufungua overpass ka bridge kadogo kama ya kuruka mto hapa Nyansiongo, anaenda kufungua bridge hapo, wanasema ni 3 billion. Wakati anafanya hiyo kazi, polisi wake wanaua watu kule Madaya. Sisi tunasema afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, tupambane na hali yetu, lakini usituue. Watoto wetu waache kupiwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu. Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Tunasema abductions must stop. Abductions must stop. Abductions must stop. Serikali hizi kuendelea kutudanganya. Polisi wafanye kazi yao. Aboigoni gabari yabo bagikire bikora byobokurumi obobo wikaranwa na serikali ya Kenya Kwanza. William Ruto anachukua pesa ya SHA, anachukua pesa ya capitation, anachukua pesa ya hospitali, pesa ya shule, pesa yetu yote ushuru, anazunguka nayo akitupatia handouts. Huyo ndio kiongozi mnataka? Ni ndoto ya mama, ndoto ya kijana, ndoto ya mzee ambayo imezimwa. Na ninawaambia tumechoka na imetosha. Hii serikali ya Kasongo ambayo kila siku inatafuta ushuru kutoka kwa kila mahali ya mwanadamu, 2027 nyumbani walikuwa wanaenda kutax kitu kinaitwa always ya kina mama wanajifunika wakati wako katika hiyo hali mbaya. Serikali gani hiyo inatafuta ushuru kutoka kwa mahali nyeti? Nyinyi watu wa Kisii, hata mkipewa mtapigia hii serikali kura kweli? Hii serikali ni one time. Kwa hivyo mnasema Ruto must go. Na sensemo ya Seneta bwe county ya Kisii Moske Richard Onyonga nigarire ira gocha kurigie kiro kyobo governor na gocha komobo Moske Simba ratia sobochori bore bosio. My position remains I know Moibi. Nande tini koira na magega robo governor nkoligia nande aninche intego korusia nintego korusia baba Teresia baba boli baba Teresia baba boli jage no teme bwasogoso tema orole goselande mbobe. Reporter ya Ensoko TV Koromosocho ebunga kitutu cha South County ya Kisii Chempethuel Machin. Temano murikito Pethuel Machini kurwa ase county ya Kisii togoskabosio mwancho murigereria oyokorigia hekerogo kyobo governor county ya Nyamira mwakili Victor Swanya nigaesokire na kuboria omugetutu mwakie kura kwene kibunango korare ogochora huko korachie kwene kya kolenta omurwandria oyo orachie kuirekeroge kyo kyobo governor helio kwene kya ekeroge kyo ngojakira sensemo ya bugetutu ka ukwana sumo igabugotimoka kurwa ase emirimo ku mwalimu Bruce Kirage nigobono mwakili Swanya tebirenga nerebuya abagetutu barigererie umurai bwa maroro oyo orachie gusukie county ya Nyamira bosio nabo igo kwene kya bugetutu kutigere ko chikura murikito Steven Nyerike Mbunde na Mange.
Nase skuru ya sekendari ya Adventista ya Tombe hase bunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira asomo yega oikeranwano yokorie kerokyo bugavana Nyamira omoske Victor Swanyogeto asabeka maisoma rorenga nerebya omugetutu go chichamo nakobeka ebirenga byaye nagochora omurayo yomo yora chekoba gakobo mugavana korubugetutu asekeria reirenga ase bunge ya Kituma Saba nigebwate chikura chinyinge asekorende yaberege kobaga ase abarwaniri ao babeire bagwesokya na gotene biroge bibene inwa babe. Kitutu Masaba is the biggest constituency to Bwada here in Kenya. Good to Bwada over 106,000 votes. To attend ya mwana minto baige geruki umugabana. Lakini twakimbisa na boka baba namba 2 namba 3 ekero wekure cyabamo cyaba namba 1 aye principal nzabere ngabona digangije nana guboria mwanje inwe abantu bakitutu Masaba mode ni yo montole omo ekero wekyo mogere daga babuli na banyole gasback babo kero banyole mirimo onye mo korabo so korora gozo wuchao muturi nawaringa yatebinga ibange ingo montoyo mo mutirire behind him kaukwanekere kioni goswanya tebirenga nerebu yabarayi bonsi bari bakuboria korwase bunge ya Kituma Saba bachichamo herio gokora egeikaro gose debate herio kwenekinga muraiki orache kogendia bosio ase okoria ekerogwe kerene kyobugavana ase county ya Nyamira. Nobody mushura my friend Lewa tagodira my other friend Nyambati no yenye na ajire bono tiko ndilonde ngone nje kai lakini inwe abaki chikura. You have to make a decision. Moranga ngobwate competences ngobwate good network ngorarete change Nyamira elinde atoretera mugendo because abanda abaito bandawa banyamira mos their resources is in the county government. As I go ayolina ndorianie anabara ibande nabalaka tugambe tuwane tutile nyumu ntoyomo naende abantu bote kuikwana pi nino abakikura. In fact ni mwaza auto vote make your own decisions. Mwanda wenga tuwanele behind one person tokole declaration onye mwotaka tokole competition yan debate mutarangeli woza Nyambati Swanya Timothy Osire my sister Jerusa unebwesi use Daktari Gideon tokole debate moto wa max watakana netaro yae azitukoria rero asabereka gwonchokana na ase county ngima ya Nyamira nigekere kyoswanye yakere koko na gosabanga na irebu ya Nyamira anyare kobaga kumurigereria gekobwati gwanga nigoswanye reire obuye konyora abekire anene mono asabereka okora egasi yae yobowakiri no yenye na ajire bono tiko ndilonde ngone nje kai lakini inwe abaki chikura. You have to make a decision. Steven Nyarike Munde Ensoko TV Tombe Kituma Saba county ya Nyamira. Mwancho murigaria totegare tuno murikito Steven Nyarike Mbunda somo igo yoyo maiga yoko baswe obokoreri una omwarimu omonene ase eskuru yegi Adventista ya Tombe hasegeka kimyaka 35 nebere mwarimu omonene uyo omanyakaine buna Bruce Kirage igati mukire kuru asemeremo nigo bono hekerekyo abarai ao baikirana bakoragwo no mukonyi bwo mugachibwe kyama kyabari mukyanat Kennedy Nyamwanda oyo kuriye kerogo kya obwakilisha basubati county yo Mary Migiro na oyo kuriye kerogo kyo jumbe semo bunge West Mugirango Rogers Moturia sobwamo bamuchire banasiasa abo babere bagosona na sector y'echiseme nasomo yegabo gotumukanga ku mwarimu omonene bwe skuru yegi Adventista ya Tombe yegotoka ase bunge ya Kituma Saba ya Nyamira asa Marieta Bruce Kirage oyo beire konyo mwarimu ase myaka 35 nebere ase Kirage kerekiareire obuya buri ikiraniri ane na magendro ao
Mbiyamano kegemaseri baga Nsoko TV. Njasa marieta ngoro kwa Bruce Kinara Kerage. Ana turene tio walimu kore University ya Kenyatta. Finished 1990. Ngalikuwa walimu Nyakongo High School. Before I proceeded with Nyakeole, and finally this is my third school, Tombe Mixed Secondary School. And this is where I'm retiring from now. We also managed to improve the school academically, because at one stage in 2021, we had an 100% transition from secondary to university. All of them went, the 152 students who sat for the examination that year. And in the same year, we managed to take position 1 in the category of sub-county schools in Kenya. Asesemo ye amate nabo igo boteneri bwe skuru eyo nigo akerekyo bwereire obuya konyora bwabekirwe no mwarimu oyo monene oyu obekeretwe gutwa no murayi bwense aso mwako 2022 okorire gasingia otigire legacy maega because abana bange ba benefited from oburayi bwaya. I'm very proud of him. He has a lot of friends. In fact, abana banga abanyari ko bakagosomya abari kigasi yawo cichenji aletire cimeme kabisa mwalimu toko gusabira amaya soko genda ranyi oletire emoreri atu you awakened us munchengune sokoro yaye obeire kagonsira asama tukamatambe the principal matuka baira make, but he has achieved a lot, especially as amangana ya mafunzo ya classime, amangana management na amangana administration. Ne dream yokorange school ya baire a boarding school. Kati ya barayi bekira nawo namono yokoriye kiro kyobote nibwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro asera irobuya bwo kubeka bosyo borayi asiti school nabo yokuyeka borayi obuya ase ekiro kyobote nibwa basubati Nyamira. Twabene tweruto chenji Nyamira yaito toyere ni ese map toyebeke nga Nyamira nere korrekana bune account yakore gasi abasubati bagokora bakuigweka ase egasi eri bagokora neliogiri yabo likuweke ese account level na alia ese national government na nenko batena mombu atisi asoro gendo tuokoriye keruge kya Nyamira amangana mbwata na amange nguchigokorera Nyamira nerure ne nkoro yane yonsi kokore gasi na abana baito abaiseke youths abana baito bali bamente no barema wao abatakanwa nebyombe wao asoyo koriye kerogo kyobo seneta uyo boigoro mokonyi bwo mugachi ase ekyombe yo kwigera bari mwega Kenya Kianat Kennedy Nyamwanda na boigo yo koriya kerogo kyobo jumbe bwa August Mogrango Moske Rogers Moturi nigekere ba mochirie abana siasa babeire bagoswana na chisemi aiga Nyamira abantu mwega small college school ningia. But there's one thing unionist. We don't condone politicians interfering with education institutions. Take it from me. We didn't take it lightly, and at the right time we shall revenge. 2027 next year, of course, but we don't condone it. It's a performing principle. Nakiri gusaba mabera esa uliobora yobobe principle agaseri kubobesana nakinara na inche tigangi chegaiga ntenene n'abantu bagayiga nani ndende kubatebigayiga omwalimu oyo lero yomo bwangete natokoleta kibasi kya CDF nano kikwatikolyuma korwa ase skuru ya secondary Adventista ya Tombe iyo kutoka imase bunge ya Kituma Sabaime county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde
Tukoskabo se mwancho murigari ya soroboti ronde nigo bono chiskuru aho kurwa se bunge abo machoge burabu ne eri abo machoge chache county ya Kisii litukoria rero banyara ko babakonyora ebiego aho una chikatleta ebitabu bya masomo emipira y'ikigosori nabo ebitamba byo bochano ochiasa borokwa abanyaroka kurwa se rishirika erimo rimanyikaine buna Ubuntu Endeavor Missions asetare yo nigo bono rishirika eri anyara ko bari gosanga na borokiwa na kobasemia igoro yemeremo ero bwente gochora chingaki omwana omunyaruka boiganyara koba atagotigwa magega hasogosemwa higoro y'ichinchara cyo kwerenda aboroki abanane bechi skuru echo nigo bono bago keire taro rishirikerio na kobairaneria buna mbuya muno muri kita Polinari Sakama na mange bunenchera yema yugusegeta na gusira kisemia se jibunge chabo machoge chache na burabu nigo rishirika kurwase chinse cha Maiko Ubuntu Endeavor Missions ritukoria rero bakora chitara se chiskuru ao imeye chibunge cho eriko bawo bosemia na boigo ebiegwa Chingoro kwa Richard Momanyo Nyancha omo engineer mechanical engineer nande gonde professor mwalimu wa university gali America yatore to chaga igese skuru ya Kongo no gotarera chiskuru cheito na gukwana na banafunzi koba mawaidha igoro yechi chi profession chingao na ninki baganeti gokora kera gerba kolegi baikere ko ba profession chitogateba asichitari icho nigo mwana munyaruka anyaraga konyora libaga lya bwene lyokukwanirwa na boigo kwegwa ebiegwa ao buna ebitamba byobochanu. So my name is Dr. Rejoice Maruragiwa. I am a dentist from Zimbabwe. So I'm part of Ubuntu Endeavor, and as part of our efforts, we've been trying so much to assist the girl child when it comes to, handling their days on their period and all those things. Because we know that there are some girls that actually miss school during those days. And if you miss 3 to 5 days in a month, that's 15 days of missing school in every term, which puts them at a very great disadvantage. So one of the things that we've been doing is getting donations and then purchasing little packets of reusable pads. And so we come, we give it to them, we teach them how to use it, how to avoid infection, all the things, and then teach them how to be able, how that empowers them, because now instead of missing school, you are at school with everybody else. Aboroki abanene bechi skuru echo cyanyore gesikyo gotalerwa nigo bagokera obosemine biegwe bibanyara bakwegwa nerishirikelyo. Mr. Richard Getugi Ondieki, the head of this institution Kebabe. Alana have greatly achieved from the talk that we've had from the guests, especially in the field of medicine. They have encouraged the learners, and the learners have seen that even from the humble park ground, they too can be able to make it. Njenkoro kwa Fred Magati Anuri, the principal of Kebabe Senior School. Ndaba baachi calculator, batumia soko kora mereme mengo mune sabu ne meremende. Baba anechi geometrical set, baba anechi mathematical table, baba achi ruler, chinyaroka chairwe chi santel towel, echibago tumeka na ndabasi binande cha tumeka. So boigo nigo banyora libaga lya bwene lyokubakera mbuya mono. Inche omwalimu Ibrahim Mugusu omwatiche skuru ya Kongo. Iwanda the nambia mono ase kiombe kya Ubuntu Endeavor Group for having come to my school. And what they have done, actually, I've never seen that. I congratulate them so much for the good work done. The teacher was Uruwe, Secretary Richard, Chweya, Yamiaka. Not to our area, singing Java in the way to USA, Kiobekia Ubuntu. Sangira Mwana Waito. Ko reporter Geta Senigen Soko TV, Ncherieta na Polinaris. Kama.
Toskabusyo mwancho murigeria soroboti ronde ekiama kia UDA nigo bono kia mochirie egati yechinyomba choborari ime yense echo giatebire nigo chikoenekia koena na amangana yoborimo kubwatekana nemeroberio au ya serikali muri kyo manne bwe kia mekyo Hassan Omar nigo bono harokandre komochia echinyomba egati yechinyomba choborari echo korekana na eratebire nigo chigosiria abakenya kubwatoka na mangana aria bakonyara kobaba kubwatoka muri kitolina tinyambane agotumanya senchera. It's worth noting that journalists have a professional and ethical duty to publish verified, accurate and balanced information. They should distinguish clearly between facts, opinions and speculation, rumors, and should refrain from publishing insinuations and innuendos that are not supported by credible evidence and intended to inculcate anxiety and public pandemonium. Korengana no moriki omonene we kiama kia UDA Hassan Omar egati echinyomba choboraria nigo chiabeire chikoraria chitarifa choborimo asebono atebire tibago chigokira na kurigereria abakenya bakungainwa. Amewekwa remand mtoto wa miaka 14 yule anasema mommy daddy because somebody in the media anajiona yeye ni Christian anampo, anajiona yeye ni Wolf Blitzer, anajiona yeye ni Anderson Cooper, yeye anajiona ni Mehdi Hassan, anataka likes, anataka retweets. They radicalized these young people. They exposed them to violence. They were airing violence on TV. They were airing violence everywhere. Is your conscience clear? You have destroyed 24 young girls in the ages of 14 to 16 years. Wewe unajua remand ndugu. Watoto wadogo maskini facing an uncertain future, life imprisonment. Now they have taken the lives of others because of this normalization. Now that's why sahi ukavunda hata pencil ya serikali you will be charged. We must make sure that we tell our people that violence is wrong and violence will be punished. There shall be no impunity. Enda sahi tukupate umevunja hata penseli ya serikali, you will take responsibility. Hassan nigo atebire eserikali ya Kenya Kwanza nigesigete kigambero na nigo esigete obosibore bw'echinyomba choboraria korende teribuya abakenya kungainwa omochirie abararia asatebire nigo bamentete echumbi chinga kibare kubeka oroboti kubwatekana n'umuriro bwategete ase skuru ya utumishi asebono atebire segiyo gwikabayirwane gwika omwerio. In fact, who should fear is the people of Kenya with the lies and the emotions. The Kenya government respects court orders, it respects free media, nobody has shut you down. So it is these are two totally different scenarios. That's the truth be told. What we should fear is the lies. What Rustam should fear, Rustam Aziz, is some over-enthusiastic propagandists inciting Kenyans to ban the country, yet Rustam has investments. What Macharia should fear is some over-enthusiastic people, because I know SK is a very rich man. God has endowed him abundantly. Ile Mungu anakupa paka unashangaa. Amepewa. Sasa yeye akiwacha hii media iendelee na hii utovu wa ukweli, itafika siku he will have nothing to protect. Not an independent media, not a country. Rustam anajenga mpaka ma special economic zone, anajenga Taifa Gas. He has put in one of the biggest investment in ensuring our energy security. He should be fearing these over-enthusiastic editors ambao wana Kidero amesema ninaitwaje headlines merchant headlines ama paid up. Oyo kabeire omugabana bwe county ya Nairobi Evans Kidero nigatebire chinyomba choboraria nigo chibwenerete koreta obomoime yense natari ogwatananeka. So when things happen that could destabilize, or things are said that could destabilize the future of this country, it is our responsibility as leaders, and more me as a former governor and a continuing leader of this country, to react and set the record straight. Many years ago, I had experience and I worked for the Media House. I believe
people of the nation are here, and I think your tagline is the truth, isn't it? It is the truth. And I remember when we used to sit in the media room, we'd always say that we will not promote merchant headlines, as we see at the moment in some of the media houses. Koripoteri ya Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Tuguska gusoma mancho murigeria soroboti ronde habari yabo bako koboke serikali yobomo nigo bono bachakire umuroberio bogocha gotara chinsemo higa Kenya komoko boko muraibwe nsobono William Ruto sokorige ntunde ya kabere ase obochori bole bosio mwaka bwechiri bere 2025 bago kwana somo chibole Eldoret County Osingishu bakorogono monogari omonene bwe bunge enene muske Moses Wetangula nigo bono babudria bananchi gwesokya bagosira serikali yabono elio bayenyorere amagendro. Muko tayari? Amuko tayari? Hebu nione wale wako tayari, wale wako tayari. Kitu cha kwanza, mulipochagua Rais William Samoei Ruto ambaye ni mzaliwa wa kaunti hii, Kenya ilikuwa na shida mingi. Mkulima alikuwa hajiwezi. Bei ya mbolea ilikuwa kule juu 7,000. Tukateremusha ikafika 2,500. Hapa Eldoret unaona affordable housing inaendelea. Hapa Eldoret unaona mpangilio. Hii barabara yetu kutoka Mombasa mpaka Malaba ikipita mpaka kule kwangu Bungoma ndiyo inabeba uchumi wa nchi yetu. Ukiangalia maneno ya soko, William Ruto amefanya. Maneno ya reli inakuja hapa. Maneno ya ukulima ametusaidia sekta ya mbolea. Maneno ya afya yeye ametuletea SHA. Huyu William Ruto sisi tutampatia second term kwa sababu ya ile kazi yake na sio kwa sababu ya sura ama mahali anatoka. Huyu William Ruto kule Kisii sisi tunasema tutampatia 2 term kwa sababu ile Kisii ilikuwa imewachwa nyuma. Huyu Mutusi amesema yule wao William Ruto ndo amemwekea barabara. Hata yule wetu William Ruto ndo amemwekea barabara vile tunaongea saa hizi. Eldoret muko imara ama muko imara? Munajua pale mbeleni, niseme nisiseme, Rais William Ruto alikuwa na naibu wa rais ambaye alikuwa ni jamaa wa chuki. Akiamuka asubuhi anaongea maneno ya shares. Akiamuka akifika saa 4 anaongea maneno ya ukabila. Ikifika saa 7 anasema wengine wapate, wengine wasipate. Tukaona Kenya haiwezi kuendelea kwa njia hiyo. Tukaona ni kinyume na katiba na ni kinyume na sheria za Kenya. Na tukaona tukiendelea namna hiyo, William Ruto atamaliza kipindi chake bila kufanyia Wakenya kazi. Hapa Kenya pia historia imerejelewa. Historia imerejelewa hapa Kenya. Mwaka wa 2022 Wakenya walikuwa wameumia. Vijana walikuwa wanatupwa Rivayala. Mali ya umma ilichukuliwa kule Central Bank na waizi ambao waliba pesa ya Kenya wakakolapsisha uchumi wa Kenya. Mungu kupitia kwa Wakenya wakaweka kijana William Ruto akaanza kukarabati uchumi. Dole ikakuwa sawa sawa. Vijana wakaacha kupelekwa Rivayala, lakini maherode wakaamuka ya kutafuta William Ruto, wanataka kuangamiza ndoto ya William Ruto ndiye asiendelee kuokoa Kenya hii. Herode ashindwe asishindwe. Tuska sense mechi gosori mwancho murigari ya timu yenkoyo ya Shabana niko bona bayenyoriro morokia umuya kurwa sense ya Egypt Ahmed Abdallah Ibrahim uyurachi konekia korokereria abaki enkoyo be club kya Samatko Alevosio kao kwa na segeti Kenyayo haigase county ya Nairobi mugavana bwe county ya Kisii Simbarati niko ayenekeire batyoterebe timu yo unakurwa bondo guchebosio ige timu yo higo chia konekia kokoria buya ase chigosori au asate bono hegeti chigosori kya Gusii niko bono kego chia koroisigwa ase ebirengo bigoro na koba hegati yebiti byekerera timu yetu ya Shabana twanyolera omuntu okora fitness koru Rwanda. The best person who has been training, even is it called Tanzania Simba, young
Simba FC. This gentleman has been fitting or training our athletics account around the continent. To Anyolre, a coach yaru Egypt. Konyorego train Spain, Bangladesh, asitwa Muruseti, kosetwa Mugorakuru, etwa Mugorakuru Ghana. Konyorego train team ya Ghana na mbeyemo. Wono no wale gaiga. Igo bochi mutuga iga Shabana etolebove. Mambo mbaya. Ngote vi Gor Mahia na FC ganya morole. Koba kolitole tiriri geti gaiga Kenya mpaka tobe na mbeyemo. And I promise you abachezaji baitu na fans bonds tobe discipline na leo team yetiragendere mutu. A president ribaba tarakwa ntwa requested otoire billionaire yamo billionaire yamo go ikomuti nyoga tano egeti kireki yakobwa Nyayo Stadium ma ya kolendo keke nko gachukere igo bayo muti nyoga tano gatano rimo ngoja korora tole egeti asa mashabiki yago astoko gendo ro twasherekea kere maintained better no enkobwikega Mancho murigeria narayo kurwa sema ya kurwa ensoko chinsa isato bia muna soko sanga na intwe to ko gandro to robot kovia abo gandra kwego kenemero bere gandra ta sembeo yen soko tv nchenkuru kwa Clinton Ondigi asiri bagalia bambo atasekurwa se studio ya Kabere Miss F Deborah Mwenesi na Barnabas Sondari nyasaye ka wanchanande to mera na sembeo litkorianke